Piodalan ring pura campuhan Windu Segara Padanggala Kesiman Denpasar kemargiang Rahina Didi. Pemargin piodalan kakosekin penyuun pemedek saking Sajebak Bali saha karauhin pendiri pura Maha Guru Aitria Narayana sane sampun mewali saking petapan ide ring alas mengandang buleleng. Saking semeng penyatusan pemedek saking Sajebak Wewidangan Bali sampun ngosekin pura campuhan Windu Segara sane magenah ring Padanggalak Desa Kesiman Denpasar Timur. Manut anggota pemaksaan pura campuhan Windu Segara jero mangku wayan suwena, ring pemargin piodalan pura campuhan Windu Segara samian krama Hindu kaaptiang rastiti bakti ring ida sayang widiwasa pamekas melarapan antuk wentenan pura campuhan Windu Segara sane kewangun ide Mahaguru Aitria Narayana kesarengin pengempon Putu Putra Wijaya. Tiosan ring pemargin piodalan sani kekawitin saking semeng, rikalaning wengi taler kemargiang siuratri tegep antuk sesolan calon arang ida betari Ratu Ayu Manik Segara. Krama Hindu ring Sajebak Wewidangan kaaptiang mang detaler uning ring kewentenan pura campuhan Windu Segara, mawinan presida pedek tangkil ngelungsur kerahayuan. Iraga umat Hindu sareng sami patut angayu bagya ring ide nak lincir sane ngardinin pura campuhan puniki ide Maha Guru Aitria Narayana taler pengempon Bapak Putu Putra Wijaya sane sampun ngewangun pura puniki sane meguna pisan melayani umat Hindu sane pedek tangkil ngaturang bakti ring ide Sangyang Widiwasa ide Betaru-Betari. Pengrauh Mahaguru Aitria Narayana sane pinake pendiri pura campuhan Windu Segara sesampun puput ngelaksanayang petapan ring alas ngandang buleleng kesangre penyuan umat saha kemargiang upacara abiseke ring Jabu Pura. Ring piteket sane kauningayang melarapan abdi Mahaguru Aitria Narayana Nyoman Widana Putra samian krama Hindu kaaptiang state bagya. Kan semua umat di sini harus berbahagia lah. Ya, mengenai Mahaguru turun sini karena ada undangan beliau. Saya sebagai wakil daripada sang guru memberikan sedikit wejangan sedikit sekali karena beliau juga dan dapat istirahat dari tadi habis dari gunung turun gunung terus ke Yayasan Dharmajati pada Parindikan sane patah taler kebausang putra Mahaguru sane sepisanan pinake Maharesi majeng abiseke Mahaguru Aitria Narayana Maharisi Santi Angirasa Rames Sastri Guruji. Ide maosang yening Mahaguru Aitria Narayana pinake Mahaguru untuk ajaran universal nganutin sareng dasar panegara Indonesia pamekas Pancasila. Sebagai guru universal, ini dia bilang, dia kalau lihat di situasi di Indonesia sebagai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dia tidak sembahyang, tidak ada pastikan untuk agama apapun, dia terima semua agama. Dia bilang semua manusia umat di sama-sama, dan pura campuhan itu satu-satu ada pura di Bali yang bisa yang segala umum datang ke sini dan kasih doa restu di sini. Pura campuhan Windu Segara sane magenah ring Padanggala Kesiman Denpasar Timur kewangun Maharesi Aitria Narayana daweg warse kali tali 5 saha karesmian Gubernur Bali Mangku Pastike daweg warse kali tali 16. Sufiatna Bali TV.